So unalisibaka sesikanakang unna imingwaka to no unna uli one ngilabelwa bana family kiwani so why usakrea RDP akisi kavi kifile mamiki ilo soke information yaka ikoye one tari azubuza nakwe ibe chance bekinna one yanu antare azubuza kuti wayikisakhe nakisayithuthi kimami lesimefa dithe bantwana bami mnakisi kawri information yoke kumami abathi wo sorry mbatala akisi kilibisi okay kizawe bakanye kizayenza ukuri ababuwali ithome akhatsa athi uzabenze plan engwe toti namanje mina okonke into zami befanele kwakusimlisa ukusimlisa kwakhe weDerby bekutshantshe kuyakhe ngibona kunjalo kuhlale emanzini kuhlale kumithi apha namanje kumithi yakubona kuhle kulucofu okubhalisa bekubhalisile dabhalisa impilo zaka one tari kunepambili zezingwe zange zisuwe emafikini kokosteli akihlali kanye mina kithi yano waphinde wathwa inomboro iphumile igama kodwa silo elamo wayibona unawo amaphepha kuye wena ndamanika so kuya uphathanga nix lapha kuma ngiphathanga nix ki-ID yakali so mawumbuza yena uthini manje angithi wathi kimemele khona manje wathi bathi udzasa khona kimemele udabakanya toti namanje so manje uyasebenza andisebenzi mntanami ngiyagula futhi ibile ngiyalwala ngihola pension so usurvive kanjani uphila kanjani nje ngiphila kabukiti mntana ngiphila bukiti hoha bukiti lino yabona ke sama ke ahupela bengiswa kodwa kuthena bona ngamapilisi wa mntana mama bonto doctor mona ngiphila nje so akekho umuntu okusizayo ukupheka yabona mntana yabona upelwa mo uza kodokisini namanje bengibufuza amapilisi bakhona kodwa abantu abakusizayo la ku-community ngithuswa ngibantwana nje yakobosani boy yako babahlala kusihlalela le ngithusa kuwo lowo yaka uJoltina bezonihlola lubona lo mama ehleni ebelifika ndinayo uba mane nje umuntu asathi akanakwe azohlola umdala ukuthi uvuka kanjani kwathini so ngapha egadeni usebenza ndime ndisebenzelayo kunabantu ababa be-CWP ke ababerekayo abamane bakhona bezosiza la singaphumela ngaphandle